Las badu gula bang ma tuas hara. Kami saluna asal dahau kami semua jujur guru ni dainang okumora guru kamaribuan. Iyo kungami imana marboar pangarem-rem. Opungami pangarem-remon mangalak guru ni rajai guru samosil. Guguna 2 anak. Samosil Roma di bagas sulota di bagas partikiner raja nami raja ni hula-hula om managabe ponani hari dihami di bagas sadariot. Ya anak ni daw pun nakisi dua-duanya anak siap tangan nomor goar para orang mengalak bumi rajai buru si boya jala omma diulot di bagas partikienon dagabe bonatula anak di mana orang adong 2 naparjolo anak di mana orang adong tulu anak
anak siak tangan na margoar mo siajer, anak si nomor 2 margoar sibais, anak si nomor 3 margoar opu ujur. Ia nagumo perdainang naksar madua di bagas seperti kianon, imau punami na margoar siajer, mangalap guru dirajai buru manurum. Oma nagabi tulang dulu ke di bagas seperti kianon. Tinoper di daupun adong do obat anak, obat guru. Anak siak kangan, imana margoar, opuatongan, mangalap pun dirajai buru tabunan, oma dahahakon hapirakon pinoparna. Anak si nomor 2 mangalap pun dirajai buru nabi dubulu, au sadiri ma pinoparna. Anak si nomor 3 5 na mangalap dainang lombostan bidulut tadi bagas partikiano, 5 na mangalap buru pangaribuan. Anak si nomor 4 mangalap buru nirajai buru silalahi roro nakin iwoto nami alayang buinong nami alayang dibagas parsahito dan bui biduhut. Naburu nami nakin nungawatahon arong obat talak, naburu nami siak kangat dubaho tahami mau tumang buru nami marganeng bulan gabi do naburu nami on dapat 2 ho di bahu tahami musilani tu marganeng bulan tong do gabi naburu nami on dapat 2 ho di bahu tahami ma tumang buru nami margasibarani gabi do tong naburu nami on napa upaton tu marga putar-putar gabi do tong naburu nami on. Ia dainang opumora buru pangaribuanon tubuna 10 onong mabawa obat buru. Anak siak kangan imba upu rejeki mangalap buru rejai buru hutabea tubuna 2 anak obat buru. Anak si nomor 2 opudani manang amanita mangalap buru regar tubuna 5 buru. Alai raja nami upunggoli tardumumi madihamu hula-hula nami saluhna anggi nami buru siregaron nunga barjulu mandaboto tuana mangidu hami gomos tu hamu sirirasa nomor horong beroha tu hami kasabuang kamu anggi nami o dibagas tangyangmu anggiat mergowo anggi nami o dinalau mengajari-jari angka buru nami. Anak si nomor 3 ima amariko anak siamon mengalak buru nirajai buru manik di bahasa-bahasa otwata do dinasida sada anak. Anak si nomor 4 amariguluri mengalak buru nirajai buru siregar ibuna sada anak sada buru. Anak si nomor 5 amat juan mengalak buru nirajai buru sekumorang ibuna sada anak 2 buru. Anak si nomor 6 amal berisia mengalak buru nirajai buru purba ibuna sada anak sada buru. 5 tersingot di anak ni dainan nasarumaduo tu ibu tonami siap kangan nubahu tahami mo tu anaknya mengburu nami manak lain nami warga si bajuta di bahasa-bahasa Tuhan taruh di nasida sada bawa buru si nomor 2 ubahu tahami mo tu anaknya mengburu nami warga nenggulan di bahasa-bahasa Tuhan taruh di boto nami o sada anak sada buru. Buru si nomor 7 ubahu tahami ma kemarga si aroho di bahasa-bahasa Tuhan tambah nilai nami untuk ibu ton nami on 2 buru. Buru si nomor 4 ubahu tahami ma kemarga tabba tuguna sada anak. Raja Nabi upung doli naki di jujur koloni dynamo dibaga seperti kianon ala nomor nini do dynamo asa dijauh kami mah nini dynamo sian anak siap kangen ya anak ni anggi diba
amar rezeki mangalak boru tabunan om managabe hula-hula di pahukku dulota di bagas partigenon manang om magabe nini day namo dua ma anak sada boru nami siap kangan marhamuliam mon tu hela nami marga tubing di basa-basa tua taruh di nasida sada anak sada boru nami si nomor 2 marhamuliam ma tu marga manik tu buda sada anak boru nami si nomor 3 marhamuliam ma tu marga Manado di basa-basa tua taruh di nasida sada anak sada boru si nomor 4 marhamuliam ma tubarga si bajutam di bahasa-bahasa otot teman nasida sada anak sada boru di bahasa kami mamu saya tu pinoper ni angin kami amani ita boru nami boru siap kangan nadenne marhamuliam ma tubarga si laban di bahasa-bahasa otot teman nasida sada anak boru nami si nomor 2 marhamuliam tubarga manik alai raja nami raja bulun hidup haroa sama hidup haroa mangido hami tuha muslina sahula nami asa gua kamu gomos di tangyangmu guru namion dohon tela namion ala nadak parur dobe tuturu berbulu bijak osro nami di muslina sahula nami asa sisa pangido kita raja nami guru nami si nomor 4 marhamuliam ma tubarga tinapunan ope raja nami upung doli tonggo pesongoni kan berhurat dope tuturu berbulu tubijang mangidu hami tunggu mos tuhita saluh dan tarlumumi ma di namar holong eroha di hami asa buak kamu tong guru nami di begas tangyangmu songoni ma tersenuk jujur guru ni dari namon di babu muhami ma sudah pinopar ni dari namon anak parumain boru hela bahuk usia anak bahuk usia boru sahat tunini godangna onom puluh tulu halak marhamuliam madai namon di tahun 1960 sada baru jungolu madai namon 3 Desember 2024 tutup usia madai namon 24 tahun Songoni mamang raja enak sori pada terlumubi di hamu raja di hula-hula nami roh raja di dawas sahuta naboi terpatu pahami songon jujur ngolu di day namon mulu tu madok nahura gala-gala sitenduk mendapat gelu berdagul-dagul yakah orang nami raja nabi saya marat mahamu mangabul-abul horas mari kita saluhna masa
muna ma adat nagok iba ulo berbudi wami aka hula-hula muna lo tulang muna jalan naking di pasahat hami marhide hide angkana tulang muna naking nama buan eme nama lulu do boras spirito di Tuhamu selalu nanggoparan ino buhuna mio na usaruma dua asa dapat masuk menghata ada dua nama dong asa firma koki baul-baul mapasarongan firma todi dia musalu nago para mina buru namion luju-luju ma nang aka pangomuan asa emeni sudah berdua ma perlingkungan di Simboro amat terebata lusuliat tua sehot maha musaluna koparan yang memburu nami di Pagogo asa kusomoni pinaki aman buru na buru di nau pasatani eme nama lutu doa boras spirito di doa nami mas manata na doa nama to asa titik mas mopa budung mulai rumah tuk somoni piraking na betul pasatani aka hula-hula muna na tulang muna salihuna saya amat terebata mana manggo di salut aka pasu-pasu natuturan ka namin diamu koparan nih betul soang somoni manyamu di baik kamu marah para nabi dan napuru nabion dihami salut angka hula-hula muna pangaribuan dohon di hula-hula nabo sahutapia matok mulai ada dohami tuhamu perlu mengingat pemata nomor 2 di bata ungereng bisa dan iruhamuna tadi nalu perdu ini nabinani napuru namio tuhamu salu nako parani napuru namio nam saur maduao alani ruhumani dohani tuhamu salu na di dalam apuraton naduduo napuru namio tuinganan pasako kinani mangiduhani tuhamu salu nako parani napuru namio anak baru main buru hela suri pahopuni na perunanyo satu ini aladino laki urok torok kamu hampir ono pulusara na kinate ono pulutulu raja nami pemparan ni ono pulutulu dari namon ya ono pulutulu di sini lagi upangiro tuhamu senama rohamu na di dalam berhaton na tujuan munaun na perunanyo unang songon di dua ade alay naik banyak di songon aik naik yun asal ako kasongon hata na tutuwa manulong nami balgay natin rumah balgawa natin sopo nung agabi na parunam yun di bagasak sa rumah tua ukabiang mahamo sudut akan oposo natuturan ka namin asa pati mahujung kami di terbian dunia behamu mangalaka sarung berparani napuru namion saya tu si maha muda botan agak pasawio asa saat masuk saat mai dunia tu 13 saya lilik mahita mangulu gabe ma jara horas-horas jadi songonima dihami hula-hula muna naboy terpasat hamen non urus kodang na saprono Dipasar na kualila po inanya nung arobehani tol has tulog niya malam mumunaon na marsana na magtuwas kung nasa paisina asing maturuan ni Tuhan kung kung mahamo sa buta dili maaka pasan nas mahina di karoon na malang maru adong nahumo kami ay mga maglungko dohot oras hinibong oras sipot itobi asa dohon na lang ito sa ina doon na ito Tuhan ay may sipot na Tuhan yung napalibangan ni ito na magmo kamat kadang-kadang sila Tuhan oras magkakalu para na po namin sa luna di paroro natuturan ka namin sa pagkiwahon na kasaruhan yun matadili mo para na po namin juru-juru maatong napanggawa natuturan ka namin Pinopa, bolang-bolang pangaraw. Otik sa sadia deh. Oras ibuton kini araw na namin kada putok kamay. Pagpunta di Batama at taong namang luyang tapasok-pasok na. natuturan ka namin Pokoknya nandiyan mula ang durunay magkabagaribuan itong umorade di Bataton namin sa tulang muna. Kaya kami sa kaptuari deh. Kaya di mo nung ito pagkakaan adat pagkakaan ng buberita deh. Ini soalnya orang dia mula ini namin makasih gabi raja namin Pilot salut, pilot sampai yang dari namin
matuon bedamang ma musikna na hobar kusik
nanti. Oke. Keluar langsung keluar. Oke tulang. Oh ya. Hargai nanti rumah, tunggal gaman yang disobok. Mengagapi menaking na penunang yung satu sa rumah tua. Ugabian mamu akan nauposo. Asa ciko main giring bulung air rata-rata. Hata pasu-pasu pagkabi apa orasan na pinasatami aka hula-hula muna. Tulang muna saat hula-hula na poso. Saya amat tapi batama na pasos ko ni. Songori madiamu rajanya nomor nami marga Sinurus. Dia nama rumah tubuh. Iso nama koru. Reta ruhamu sadado ruhamuna. Iman batu baon. Adat perkuri. Iman namburu nami yang tuhami. Hula-hula muna marga pangaribuan. Dor tulang muna. Iman tulang robot. Siahan. Dohon hula-hula naposo. Buta pea. Asal orang nami masuk menonton lagu nama do, asal berita mabrakabi muna ko sila doan. Hari muna do ang borong nama do at tubugabe, nungah wirahani hamo, dekat kamu marsi paululuan. Asal sama solu sa may kuhutian di tiga ras pokok may dinotang nibulan. Nakin memadibay kamu maraparan nabilang nambor nami on. Jalan rumah badan kami nakin terus berkaca seorang di kamu sabunata para tinapun namion. Saya ilileng mahita manulu, sama itu penggabian, sama itu penolasan, betul mahita diramoti Tuhan. Terima kasih kami sabuna ula-ula Raja namang guru kami, Titiope binasa matumu Raja namang guru kami markas. Siap kami Raja Lima Murumuna Raja Nabi Lungatakkas Widahani Permuili Pemunai Dihamu hula-hula nami Pengaribuan Terlalu nami Siahan Hula-hula Naposo Bukabea Kolong nasi tuat pada ibu kamu Raja Nabi Lauman Napotok kami Di Parsaur Majuaon Nilang nami Nasaur Majuaon ni Mana Puru mulai di bawah kamu si berniton di dohon nama lundu di hata orajai son hata di situ firma kopi baul pasalongan firma kopi dinami pargelle ngomona julu nang pamomoan asa marludu matutu hagabion marludu manang akka oparan dihani pargelle ngomo ido pasu-pasu hamu hula-hula nami siap kami pargelle ngomona raja nami mandok maulade laos dibuat kamu itu aki perlu muna ima ulos nagatkan ulos torong rapul songor panggoki ulaon nagok parsaur majuaon di naporu nayon songor hatan ika majua maraga daw kumang namin bagot ako maraltaw dulu na marubian nung ahoras jala lasuruhan namin raja nami manjalo yung sulisya kamu hula-hula nami tu gabi na mapihamu na sa hula-hula nami jadi oke raja nami
tulak muna sobat muna tuhami akan hula-hula muna tulak muna hula-hula naboso buta bea di pasar muna pilih situ suara dohon jabar juhud na pinasa muna tuhami dohol na kiri asal dohon nami masuk marata ini dohon nami asal dohon siapa lupa asal dohon nilang dia waras mahami angka seluruh hula-hula muna nama jalo tulami nama jamu nama ya asal pesantren mampu dulu masa dua muna simul maka papa mula dulu dari pas bosong nama tua asal dohon nami mau semuanya ada dulu mendok asa ariang mana-mana dulu mana robiah warasa misalun angka hula-hula muna tulang muna nama jalo tugabina maniamu raja yang memburu nami nama kalian wah nama bulu tujuan nami mati jadi ada orang saya ujungi hula-hula raja nami dia itu panggilan nami dabu dari raja nami malambuk musuh kamu jala mangului lo hula-hula laos disoma usop kami kamu raja nami somon pasangan to somon ukap uku gabe manguru gabe jadi kita memparani nongka berhak mahita tu hula-hula ta lau pas julu-julu menengahkan pasamoka suang-suang ini meresihon sanggar meletumpe manang natulia hamu mangalakka jala songo tiabe tapanya kapasukasu di hamuna songo sanggar meletumpe menutu di mana tujijam alai tongtondo di mana alukap di guru alanya mangkuru doron lain masuk ke dokter yang dua-dua palitan mabagabi muda terus gawat arita dosaluhita kita nama gula-gula gabi ala tinggal tu kita marsi kaulur matulur jangan soni mani hamuna mangkurunan indaruhanami maruma langsung tu ulos songot terjadi holong kami na margele potu hamuna songot perguni holong kalian pasakot nami ang buru bulan na
Sabtuan. Palingot ko na pasahat ko ng ulos sila, yung kapaghanyan may tasahali sila jujun na sa kanila ako ang guru na biro manusia no. Gabi maraja namin, gabi. Jadi sa kanila di ako musik namin. Gabi. Sinangkorhan kami pasahat ko pasuka-suka kita yung lulus na kajang kumamulot namin. Kalau na manurun ko kami na ro. Kalau di bayan ma, kudang di manurun itinahan. di mana kinoba ulang-ulang pangaruh. O di sosial yang menakibis hafal keulos ng pinasaan Tuhan muna. Saya nak tadi batado naman kopi pasu-pasu. Matutur raja nami. Jadi ada di sordo na yang gitu. Ho mapasakan to nakta pasu-pasu sabi menang dorong ko kamu ti berita pasak ka Tuhan. Iya ba. Di nang namion lasi dulu roh nabi. Magida hamun ko parami nagul namion. Iban tulung muna saja kamu tidak hamil. Bolo ko na saya na dua-dua. Saya dah roba sebardalan bahwa juga bisa lebih. Ada nak kalau belum sih roh tu. Saya do nasong na kurang kehilangan dari kalau aku.
Jadi dihamu sanuna komparang ni among gurungan na terbunuh bima arong na juga di jalan gol. Lain nami dohor dohor nami. Lain itu rohanya uladong ka masa di keluarga nami terbunuh nami. Roha kurang manian unikot belum nami di boru bere di Madura. Ada itu roha nami dari jauh kamu Tuhan. Itu nak kelapatan dan hidaman keluarga kamu pakai lemon nami. Ade, lain itu bulan Meron asa uli itu tinggal kita waktu hari-hari nama itu. Jadi saat hari kamu menginap di nama Tuhan keluarga jangan di rumah berbeda di Solo rumah gabi kasih nami sama Tuhan. Jadi mak kamu karena seluruhnya kau kosong. Ya, matutur aja nami. Tapi nama burung. Nami sudema kamu rombongan nih tulang nami. Tolong ngasih Tuhan kado dibuat kamu raja nami takas doi kuidahani. Rohamu tulang nami do tulang nami mata potong kami tujuh nami lima dinaung sorma dua dinong nami di mana burunguna. Dibuat raja Ido si beritodi dohon emin yang meruntuk di hatahor raja Ido Tuhan ibarkan mengompuna asa firma koki baul-baul pasalongan firma kodinami barkan mengompuna julu-julu ma pamomuan somoninang emin yang meruntuk di hatahor raja Ido asa meruntuk hagadeon meruntuk nanga kapoparan di hami barkan mengompuna jalan tekas sudah raja nami pargue di holong muna lima nunga lasrohanami magdaloi di pasahat kamu mai manggogi adat nago di parsaun matulau di dapur pulau so nata nama tuwe holong nami raja nami bagot nama ralto dulu nama robian nunga horas sami raja nami nama jaloi tugadena di hamu ulang tulang nami nami jadi opera janani ada tua nama dok dan sudah pulung ya sosako pelia dan sudah sobau akak hula-hula nanti silai kasus oh pelang nama lo nami baca makodam sobai asa rohani marsomba tulang nami doh tulang nami doh rombongan nih tulang nami jadi opera
lihat raja nabi. Nah, izinnya berjodoh, mau lihat di Tuhan, mau lihat yang kita sebutnya. Disuruh adalah lepas bola tulang marga Sibuya. Lihat di mana? Di nangro waktu jauh-jauhmu, di nangro berdua anak guru dan siapa dengan keluarga. Kalau ini rodo kami jauh satu namunah maupun nomor 7 perlu. Maka di nomor 2 makok ibu berdua di dapat calongan film atau pertimu seribu dokter di dapur yang bilang apa ngomong. Jujur raja nabi. Maka di musim sikap berdua main apa minggu madir kena mokok. Amat terlibat si dua horas mahal sadu dari baru. Jujur raja nabi. Jadi sokongan tahatain abu dari emang buru. Dia kadang-kadang amat tertai. Tubuh kami do obat tulus tahu tidak aku. Jadi aku rasa hatamnya nama emang buru harus mengatur guna emang buru. Mau lihat Nah kani ngarong do songon dua di tangan ni natulang muna dua 5 songon ini nama dudu do boras bir asama dudu mah tutu panggabian karorasan jamu keparan ni nabonan yang tujuan jujur raja nabi. do boras boras bitodi asal orang madodu dilma todimu dilma poki balbal pasalongan dilma todimu saya tuju rumah anak akap Jujur raja nabi.